zonke lozanza isikhathi sihlangana njena nje-ke maviki wonke uyahamba ku-YouTube ukhalwezi Jesus Banda xa ufuna ubona ke inhlelo zethu eziphuma khonapha ngoba liyakwazi ukuthi uFacebook uyabe qamula kavuma uMakuzukuberg le ndawo yakhe uthi linga-Time Music nga-Time Music yayiquntula so ikubona ku-YouTube tshela abangani bakho uhambe ku-YouTube ezatshisa Banda khonaphana uyayithola-ke ku-YouTube sithanda ulibingelela lonke ngihamba naye umatshela-ke uClyde oqala first things first. Congratulations umathelela umfana kaNyoni sethe wafaka indandathu emntwaneni inyaka uyingeja mntana abantu umntana omhloko amagama umfana ngokwezinhlelo ezinje bazwabona intombi enhle lo hlale ekhuluma ezothi umathelela ngibani usisi wambona hayi wabona ijahe elihle usisi wathi hayi lami ngiyakuthanda semfakile indandathu my god umfana kathabanga umanzi lapha bakhona uhambe cha ukhwela umlozo etown umathelela siyambongela amhlophe makhulu ahoba sikubalungisa kuvula matshelele ukuthi kumela ilanga sebhara kana umalukazi nami kumela ilanga ngiyechata yethola indoda kungisakhumbula ngithi na indoda enyahlala nayo indoda yamphoxa kodwa siyambulala uClyde singakubulala straight umntwana omhloko amagama umalukazi wami ukuzilungela kunjena nje libonile bakithi abantu baphilise belanda ama-20,000 abafile ngale wotheki lapho Syria nge-earthquake uhlezi kuyenza lokhu hlezizakala iminyaka yonke kuyaziwa amazivele labo earthquake awuxasana namhlanje kodwa abafundisi uthi bathi hayi zisuku zokucina salitshela sokuzamazama komhlaba bafundisi zilamanga hayi vele khona ama-earthquake kudala lingenze ngamhlala ya predictor ngoba uJesu ikhulumile ukuthi Yesu uzokuzamazama komhlaba kodwa uhlezi ukhona ukuzamazama komhlaba everywhere bafundisi thumelana into eyiyo siyacela kuthi kunjalo hlobo zami ngithanda ulu-update njalo libonile kugogo bechaya ematopo ugogo lwabe bechaya ukuthi uyathakatha ekatswa ngabantu kabuhlungu amadoda amabili ivideo yabantu bohlungu intshele one thing good news xhaka abanjiwe sebekhona siyabonga kakhulu amapholisa esigodini ngokusebenza lathi sebenza lomphakathi sibabambelula kakhulu baba nje khona lapho uNtutu ziyathunqa ngobulawayo akuwenzakala ukuthi bachaya ugogo abuhlungu lawo namele bafele ejele ngathayisa lwazi kale ngendlela eziyana kuyayangisa lokhuyana yathi mbambe evela kuselina mhlophe ngiqalisisa kunjani sena mhlophe mina ngingumama oneminyaka eyi-55 ngikhulele kobulawa khona phana ngihlala kobulawayo bengelo baba umngame esebenze e-Orivin industry Orivin abona yamafutha le yebo baba besebenza laphana-ke kulilanga-ke ngisiya emsebenzini kobaba kwawulondoda-ke wayekhonapho wayejala ukungibingelela ngimelela ubaba ngama-Friday ukuthi ahole ngithathe leyo mali ngiyethenga ngegrosari ubaba lo ejala ukungibingelela kwelanga ngithengele lunch ngoba yemlinde umyeni wami ukuthi azotshayise ngo-3 emini ubaba lo waqalisa ukukhuluma wesibuza ukuthi ngihlala ngaphi ngamtshela wantshela ukuthi ngimhle kakhulu amfanelanga-ke ukuthi ngithandane lo Dube lo esenza-ke umkami lo hayi lami ngahleka canda ubaba odlalayo waqhola phambili-ke ubaba lokulanga ngemota wangibona sengihamba ukuthi ngiyegada wanginika nge-lift wangithatha sitshontshana wagcina kusenzala ezinye izinto ngagcina ngilala lalowo baba inhliziyo yami yabuhlungu kakhulu lanxa semsebenzini kabona umkami wayethutsha angibingelele angithiyele-ke imadlana engangama-$100 ngaso sikhathi yayiningi yeZimbabwe wahlala sitshontshana kanjalo ubaba lo wagcina-ke umfazi wakhe-ke engani uyezu ukuthi kulo muntu okhomba indoda yakhe wathula-ke umuntu wenkosi indoda yakhe yantshela ukuthi ungalanda umuntu uphike wembe phansi uthi kangimazi uDube uthi hayi uthi angimazi obhalile umkaDube ye wena umkaDube kodwa baba umqambi ibizo lakhe la uthi angimazi kwaze kwenzakala-ke msakazi-ke ngazithwala ubaba lo bengumuntu-ke omnyama kakhulu umncane omhlophe nami mhlophe kwenzala umntwana waphuma-ke emnyama chu abantu bakhuluma ukuthi-ke umntwana lo kafani nje lo Dube wayelesiphongo lo baba angazi ukuthi ubaba lo ngamqambi konjani wayelesiphongo kohlala kunjalo-ke ubaba engakuzwisisi waqasa umntwana ukungigulela egulenya imkhulu sahamba ezinyangeni wathi umntwana lo abakibo bakuphi inyanga leya isibuzo
umntwana lo khanya ke kibo babengabezakha indoda engangithothela engezakha wahluphana kakhulu ukuthi wayefikelwa yimimoya umntwana abangumsindo ongaza kubona ngithe ngibona sokuhlupha ngicela sengitshela uDuku ukuthi hayi ngatshontshela lo mdala osebenza laye wangichaya uDube wangigamula ngehloka ngavukela ke empilo ngihlala empilo 3 months okwamanje ngu-wheelchair sengiluphele ile 55 kodwa ngu-wheelchair ngithe ngibhalela incwadi ngapha ebantwaneni eSouth Africa uDube swashona kodwa ke wachiya ke sengigogekile ngoba wangigamula ngehloka ngalimaza spinal cord yimuselina mhlophe awu mama hey madoda kanti kazotheni ukutshontelana kangaka hayi kodwa singakuthini mhlawumbe izikhathi zakhona abafundisi bathi izikhathi zokugcina lezi asazi ngicela umuzi wethu nxa ungayithola emdumisweni wathi ngiyayithanda le ngoma ya mama uselina mhlophe nasi ingoma yakho Sekusele kancane ngingene sekusele kancane ngingene namsekusele kancane ngingene endumisweni sekusele kancane ngingene namsekusele kancane ngingene namsekusele kancane ngingene endumisweni mina ngingangena kanjani ngingangena kanjani ngiyokhokha malini ngingangena akukhokhwa lutho mina ngingangena kanjani mina ngingangena kanjani njengoba izono zami zinjenjenjenjenjena sekusele kancane namsekusele kancane namsekusele kancane mina ngingangena kanjani ngingangena kanjani ngiyokhokha malini ngingangena akukhokhwa lutho mina ngingangena kanjani mina ngingangena kanjani njengoba izono zami zinjenjenjenjena isho njalo indodana kaJehova ibhalwe ngithi inhliziyo zenu masingakhathazeki khonani yimi esengithola ubaba emazulwini ikhali kababa lezinto eziningi uma kunenjalo ngangizokwenza umthetho John 14 verse 2 vule yakho nawe sekusele kancane ngingene sekusele kancane ngingene namsekusele kancane ngingene endumisweni sekusele kancane ngingene namsekusele kancane ngingene namsekusele kancane ngingene endumisweni mina ngingangena kanjani ngingangena kanjani ngiyokhokha malini ingoma phela ke kubheka umuzili Tholi ingoma sithi emdumiseni sithala ke umama uselina mhlophe uthi sigogekile wakanyilwa ngubaba ngehloka lapha sembamba ukuthi ke umntwana alaye asowakhe umntwana longasathongo ukuthi ngokabani nokuthi ngibani umzila kodwa ungaphi kathesi bengaba kuhle ngathi sitshele sabo saba mnandi saze sezake ukuthi indaba zakho ngihamba lekakhohle usivakatshela patapata khona phana ePophoma ngobulawayo ziyakhipha nje sikhipha khona phana egasi lethu ya David
mpofu. Kunjani Debbie? David uthi wasa kuhle umnyaka ka-2007 into zinzima kwelakithi ekhaya eZimbabwe. Ngithe kunjalo ke ngangisakhula lami lijakanyana lincane ngacabanga ukuthi ke kumele ngitshayeke la modabu lapho ngingene emazweni angaphandle ngiyedinga ukuziphilisa ngoba lapho bese sithola nzima ungasela lutho esitolo. Into enzima ke kwakubana ukhosa njani iborder. Bengela passport lapha bengithatha ke iminyaka lesiyafika iminyaka ke 18. Ngakho ke umama bethwele nzima engela lutho. Umna wami la engela lutho ngoba washo. Basuka ke ngelubhekise kwala leBotswana hamba nomfana othiwa uClive. Clive okoncube sasuka safika eMaitengwe iborder post. Sathola kuvimbile baba sangena ke iganga sachaphasa wena sangena kole Botswana. Botswana ke lapha sitswana singavuki kimi ngathola ke nzima sathola ke imisebenzi yokwelusa inkomo zabantu ngabona lo msebenzi uthi ke hayi antalelwa ngawona njengomfana okhulele edolobheni kwangikhathaza lokho ke yimilwana ucabanga ukubana ke ngenzela ukuthi kutshontsha sadlula sasafika kwale Gaborone imisebenzi inzima utholakala qasuba litsotsi ngisebenza lapho afuna ukutshela ke kwenzakala kimi mdaweni test ntshontsha ngelinye ke ilanga ke sabanjwa kodwa ngabamba ukuphunyuka mina umngane wami ke bamchaya abantu beBotswana bazi bambulala ke uClive Ncube ngacela sengibanjiwe ke mina later on ngangena ejele banchaya 20 years in prison nhlahla ke ngaseva iminyaka ngathi ke 8 years ngaphuma lapho ngathola ke umama wasashona ekhaya umna wami la wasashona ngimile lapha ngibhalela chisa ngentandane angela muntu yimini ngibela David Mpofu sengaphenduka eZimbabwe ngizama ukuthi ngivuselele umuzi wangakithi uTshonjana ngicela ke izingoma manje lo Arthur yayivele ithathwa ke lithopi lami ithaba lingakafi Osforo abona yiyo le nto 24/7 most definitely and to use borrow just tell borrow get a youth step up again step up selector here comes the rock next intertwining up good boy requisition hey borrow all I get my gang hey borrow I find it just live there, not trying to make a living. Just live there, not trying to make a living. Just live there, not trying to make a living. I'm a chance I find just live there, not trying to make a living. But I pretend
Doni kufunda isifundo usebenze uma muthela lapho eswena ungekho lokwakhona ungabonakala mana sibambeke uTsitsi Nengu unyani Tsitsi Nengu ngibala ke nise UK lapha Tsitsi Nengu se UK ukhuluma ngendaba vele ngiyazi kakhulu ngiyahlala ke eStratford East London ngangubona lapha even ama-Olympic Games hali busy baba awu yeah Tsitsi uthi ke mina ngifike ke UK ngomnyaka 2006 ngahlala ke lo muntu anti lowe ebehlobo kodwa ke sala ke kwenyindlu ehlobo zika mama tempo lapana ngaqalisa ukusebenza cleaning senza lezi izinto ezide ku care work angijike indoda ngapha ekhaya ngicela ke ngumtshela ke ukuthi mina ke angikholisa uzabuya ngapha ngoba ngafika ngacela ngahamba ngaclaima ngicela ukuphephela phela uthe kunjalo ngasenhlana ke lo ngibhuti waseNigeria sakhombana lo bhuti ke wayengithanda ngicabanga ukuthi ke indlela ngiphatha ngayo ebengidingela yonke into engibhathelela ke i-room le ngasendoda ngayo sesule ko-anti ngoba kwabulobunzima ke shisa ke London yengayenzi irenti zakhona somnetshelo wengincedisa kodwa wayengahlali khona le mpahla zingahlali endlini theze mbona njalo ukuthi hayi lindoda izagcina indithethe ngatshela ke ubaba wantwana ubana ngisamfuni angisabuye ekhaya the kunjalo ke uNdlovu ekhaya wakhanya esebenza okwamagama akazuzwa ngabantu anti bakhe labo sisi bakhe bemfonela ukuthi ngenzani angazi umuntu enkosi ungwadinga umuthi waqalisa ukuthi sephumelela esekhaya wayesethenga ama-petrol ewathengisa ekhaya abantu ekhaya sengu-businessman wakhula kunjalo kuthe kunjalo mNigeria lwana wagcina seyicisha amanamba sengibalekile ngasokola kakhulu ngahlupheka angila amaphepha ngubhalela nje kodwa umkamizi top businessman athi ngicela ukuthi sikhulumisane sizwanane ngibuyele kuyala ubona ngani ke setshelwa ngabangiwe ukuthi angangithathi kanti kwaphambaniseka empilweni ngithemba kanti amaphepha amazalunga nami ngiphumelele ngisebenza ngitshontshela impilo inzima kimi yimutsitsi Nengu project Ndlovu lokho ngisakuthanda seka baba ngiyawuthanda ngiyabonga ukukhulisa abantwana base-South Africa abase-Cape Town bayambhalela kodwa they do not forgive me bathi into engayenza ubaba wabo imbi their father pays mbona ngani vele badinga imithi abangibo kandodami ukuthi ukuthi lehlukane wena kunguwe vele wafohlayo mama anowami usithi mimi abantu angabaziyo into ezizweni sukhala futhi ngicela ke enye izingoma ngiyafisa ukuya ekhaya jisa ngiyahawukela kodwa mbona ngakulungela into zami ngizambona sengithelekile swathatha umkami ngihamba yini emthethweni yemvuso umsindo ngithatha indoda yami back bona mama wena kathi sokwenze njani uright nje kumbe ukhona ukuhluphayo wayala wethu indoda njengomNigeria ngoba nje wezosithandwa ukethana
Ingoma-ke lapha-ke oJohn bafisa ukuthi ngabe bashade ngayo ingoma yahluka kudala ingoma uRex Rabanye. Yes, siyabonga kakhulu ingoma sithi onketsana ya sibone ke nxa uClan la ezachata sazi umfana isikhathi ukuthi achade la njalo lizwile ukuthi namhla mhlophe uClan uyingejile hayi khona ufaka iring othi umntwana ngiyakuthanda ke umntwana emuzwe kulolu hlelo ukuthi ke umuntu lo batshazwayo ukuthi lijakhe lihle mbani babonana hayi zathi zacha nawo sokuvele sokwenza ke Vusa Chawe sekubingelele unjani Vusa Chawe yeah uVusa Chawe uthi konke kuhlelo ngisakhumbula kunjani ke umsakazi esithandayo umsakazi wodumo umsakazi wakithi esikuthembileyo aw siyabonga Chawe mina ngegama nginguVusa usike lapha ke ngaba le ntombi le ngayithatha ngathi ke ngayifunde yafunda ke kule Botswana bawulehloko zayo isuka lapho ke yagcina ke siye China enesikolo lapho ngasokola ke ngidinga imali ngimphandela ukubhadala ikhosi yakhe yenza ikhosi yakhe accounts khona le kule China
wafunda ekhonale sibhalelana siba kuhle champion thanda okunganani. Uthe sisebenzile segraduate waphenduka lapha ekhaya ngo-2018 wathi-ke eZimbabwe kula msebenzi yena sekumele ukuthi azame ukuthi ayiphanda umsebenzi wogoli. Ngihamba la ngimpelekezele egoli sizama udinga umsebenzi dlale bangani bami ngimncedisa-ke imali. Kuzothola-ke umsebenzi kwenye-ke ikhampani lapha eSouth Africa bamthatha. Mina ngilamaphepha eSouth Africa ukuhlala kwangenza ukuthi ngibuyele ekhaya. Kuthe kunjalo-ke ngesikhathi se-COVID wathi uvinjwe i-COVID ukuthi abuye eZimbabwe uhlala-ke ekhaya wathola wathi swii khona le-South Africa. Ngazama ukuthi ngithi-ke kabuye sibe sonke wayala 2022 wafika wabuya lapha wafika ngakibo engambonanga nezothi ubuyile wabebuyela masinyane nesikhaphekhala. After that ama-phone numbers watshintsha. Ngisenza ama-investigations lo cousin wakhe wathi yena wayezovelelwa ngo-2022 sele ndoda ahlala la eGoli. Jeza umntana lo kuthiwa-ke ngubongi into angenziyo na angikwazi ukuthi ngenze njani. I lost almost $8,000 ngimfundisa ngisenza ukuhasla lapha koBulawayo ngithole nzima. Ubongi angazi lapha ahlala khona kodwa swangivala wangiignore kube kwathiwa swavelelwa sengumfazi womuntu. Ngidabukile ngibuhlungu hlulukelwe angikwazi ukuthi ngenzeni. Abafazi wayalisenza so kambe ngendlela engasokola ngawe kufundisele ukuthi uyethethwa ngenye indoda akunani ngizathembela kumdali wami. Vusa Chawe ngicela enye izingoma uvusa-ke indaba ebuhlungu indaba ebuhlungu igender vele kayizisheyi nxa sithi iyabheda. So uthe ngicela-ke ungitshale enye izingoma wazilayinisa lapha zabaninganyana ingoma kube ngikhiwe lapho uthi ngiyibona ukuthi singene nga mana sibona ube yiyo le hayi mina ayisiyo. Uthe wena as afro soul afro jazz nani siyaphuma yini wathi-ke ngutshele I think ulo Khawuleza Gayu Mosela.
zayo. Kama is a bitch. Don't forget Bandana Chauko, Sikamdan, Lava Champion, which what you call information. Haga, Abanga. Yeah, not. Some of our posts got in. The sevens. Colloquially, women, sevens are sent the one. Just net them a police. That's not. Several course. Maybe Gian. Kunjan. Nifike South Africa ngomnyaka 2012. Lapho ke besekele iminyaka 21 yokuzalwa. Mina ubaba mi kodwa ke wasuka wachiya umama ezithwele kudala ngisazindukuzalwa ngabo-90s wanyamalala. Kuthe kunjalo ke ubaba wathola wayehambe eGoli. Umama amchiya umama oyo ngisiya ke South Africa ngafika ngasebenza. Angaba ke le jaha lapha elakumthethwa ngachena laye ngabona ukuthi labafana abancane bahlupha. Imilwana ngisakhomba ke omunye ke ubhuti njalo ngathi ubaba ngoba bengani ukhulile. Ubaba lo mina le-21 mina ke bele 40. Ubaba lo ngahlangana naye wangiphatha kuhle kakhulu, wangithanda, wangitshela ukuthi yena ulomfazi wesiXhoseni kodwa ufuna umntwana ekhaya. Hayi sahlalisana kunjana lalo baba. Kwake ngesikhathi wasibuza ke ukuthi ke eZimbabwe kuselesihloko ngamtshela umama wami mabani. Wambuza ibizo labogogo bami ngamtshela ngambona ehambe disappear ethula engazwakala ukuthi uthini. Waqala uhlulukelwa what I need you and me to go for a DNA testing ngenza lesihloko ngamalo ukuthi umuntu lo wangisukela kangaka ehlana lami eGoli engitshela ukuthi ufuna uDNA. Ngabuza ukuthi kutheni ufuna uDNA ngoba khonapho ehlupha sithi ufuna ke umntwana. Ngabuza ukuthi ke nxa ufuna umntwana sokumele kuye kuDNA yini ngoba besilala sonke singela protection kodwa ke bengisenza into zokunatha the family planning. Sahamba kuDNA liyahlupha ukuthi thathe wanyamalala after DNA wathumela abantu ukuthi ke babe bazombona. Babuye bazombona apartment yami abantu ngahlaliswa ngabanye abantu abadala bahlala phansi base besithi bengitshela ukuthi ke ubaba lo Mark we share the same blood therefore umntana ke ubabakho. Nesizwa ngesiyezi ngawela phansi ngaqaleka ngathwala esibhedlela ngafonela umama ekhaya. Umama wathi xa ukhuma ngomakho nje wachiya medicine wabaleka ngavumanga isisu. So ke msakazi angikwazi ukuthi ngenzeni ngazama ucommit suicide baziseva kabili ngalalo umuntu ngobabami okwamanje ngafuna umbona lenhloni uyangicatshela angikwazi indaba liphathwa njani. Ngizwa ubuhlungu yimi embhalayo lapho sinebhithi yami. iDNA iphume ngomnyaka kubi ke lokho okwenzakalayo phakathi kwakho dadewethu. Kuthi wona ke kunzima ubulala lo babakho isikhathi sonke lesungazi. Yiko uqathela ukuthi abantwana madoda siqinelile sazina abantwana umfazi ngawutshela ukuthi ndesilayo zama uhlala umhlekha kuphela ubuyahlala umntwana ke lapho ucina uchalela isilalo. Yeah, khona phana efika ngo-2012 labafika basebenza eGatara wazi wahlala lalo baba uMark enguyise. Baba Mark ngawulalele umntwana ngawona ngalutho sokwenza ke somele ubona lilungise ungamcatheli into losizi kakhulu leyahlekisi kubi kakhulu. Umntwana sephuma engwakho i-DNA testing for years lalo umntwana wakho ungazi unzima. Ngicela ingoma onganjela yona eyakhule zeChimora ethi uMagubane nxa ikhona ngachiko leyathi uMagubane manje ngikutholela uchiko lo uMagubane.
ichiko ngobathi umakubana. Yes, ichadeke uSnap. So leSnap ukuthi leminyaka ulala lo baba biological father lusizi kakhulu mama. Yeah, so when you're not at fault. Ongazi. He didn't know. He didn't choose ukuthi babakho acache. So yeke uzidla khulu ungazibulali kwenzakele. These things do happen. Also khona ukuthi focus on yourself. Naye baleka, there's nothing you can do to that man. Yeah, that's a shame really. Hey, Elliot Gabaza. Elliot Gabaza unjani? Benhlala ke enketha koBulawayo. Enketha 8 koBulawayo. Ngisebenza ke ngale eRailways. Mina ngithi ekhaya kusemaswingo. Nikhona pho ke bengivele sengile ntombi koBulawayo kodwa Esna Dube. Ebengithanda ke lo sisi ke umsakazi. Mina ngambuye sengizothola apprentice eRailways. Atase fundisa indebele sasazi. So Esnathi ke wakwangichitha nge one day khona pana esithi uncousin wakhe kathi kwakuyi boyfriend yakhe. Manje mina ngithese ngibiseke ubona ukuthi lapha asoze umfazi ezahlala impilo yakhe yonke. Sahlala ke lo Esnathi sithandana njalo. Asengicina kuyathatha kithi ke ekhaya ngabe lo mfazi ngala uEsnathi. Lanxa ngase ngimithi sesengilo mntwana la. Kodwa ngamala ngizathatha ke umfazi ekhaya kithi lo umfazi osisanga ngoba umthele reserve ngahlala la Esnathi wasecabanga uganga okukhulu ke chisa. Esnathi wamba dinga kumuthi uthe kule party khona bana ekhaya ngoba wayesebuya la evakatha sithi umuntu esazizele sonke wafakela umfazi wami ipoison. Umfazi wami wafa esizobuhlungu ikhipha ke amathumbu ngomlomo wafa wabotshwa Esnathi kodwa ke kotwe khoti ashi poison le ngoba bathi natural cause kodwa bakwazi bathi bayimfakele isibindi sengwenya ngakho kayibonakala as poison waphuma discharge ecourt. Namhlanje ngizobuhlungu afela umfazi ngenxa Esnathi okwamanje ngizothi wendele emakhaya angikwazi ukuthi umntanami usekhulile ukhona apha koBulawayo gogo wakhe ngiyamsupporta ngenxa wezalwa ke umbulali yimi ke lapha ke mbala Elliot Gabaza. Unyaka woBulawayo Gabaza wasesigodlo ka 2016. uGabaza uthi yena wabulawa na umfazi bamfakela ipoison X. How to mix some X's kanti ngaze zanana njani bebe together. Ngicela ingoma ezangikhumbuza ke umfazi wami ngendlela ke ayithanda ngayo ke ingoma zaFred Gwala. Xa ungayithola ika 1 ka Fred Gwala ngajabula kakhulu ikakhulu yana maze uchalekele ethi lishonile sethatha likapa Fred Gwala sethatha likapa. Oh,
Alfred Madamara Gwara ingoma sithi lishonile ingoma ebhora leke ingoma yahloba kakhulu elokhu ikhathaza kakhulu Madamara khona leke ngeMzansi Africa sithanda ukukhumbuza njalo silabe CNC lapha ngolemchato unamaphathi ulezimfa xa ufuna bazokufilmela bakhona bakufilmela kubuye ke uthi ke usithinte ke loba ungapi ke bafika oJola boClan bafika khona bafika la kogudu kunana besiya khona ukuyathatha ke imchato lamaphathi kukanti indawo ukholisela kukhona bake oblaye phatha alo ngicamera sempoma khona abantu ufika uzozigwetsela unathe ujive udla inyama wose kube mnandi ukela ibhora ama big screens sikhona khona balance suku zonke sikhona phana akuhluphi ke lo ke okucina namhlanje olilitshele ukukhumbuza njalo ukuthi yakhumbula ukuchawa kwagogo lwaleli mole echawa ngabantu ababili emlimaza bemhudula emgwaqweni babothiwe laba bantu babothiwe asidlali asifuni umuntu ohlukumeza abantu yebo kamba abaningi bathenga ujaji bathenga ke amapholisa sigodini kathengeki babothiwe siyawazi lemthethweni eningi judiciary yalapha kwesikhathi ke nxa ungani lenyuka akuyaphi discharge so kodwa ke apho vele la esigodini lathi yakudlala so abantu khona bayidini abahamba bekhulekela abantu sikamntanda silugogo yalo engalo chawa kabuhlungu betshela into engayisizo right mana sibaleke vela ko Aita ibizo lami ngu-Aita please don't say my full name okay Aita I'm 19 landi 2000 angena enkundleni Aita uClan lapho ubona ukhunywa ngaye la ngifuna ukutshela ke this show my mother used to love it and lama discovered is a nice show can you put it on Instagram la ngobhala umntwana lapha ku Instagram indaba ekhona lapha ukuthi mina I love going out with all the men I feel they treat me better than abafana so there's this guy ohamba nemoto emhlophe number plates ezinje I wanted you to inquire about him this guy is promising me heaven and earth. He has taken me to Victoria Falls. The guy is lazy in bed but I do work him so hard so this guy I hate it when they say I'm a 2000 years it is because of love I try to treat him nicely yena is ready for settling down but I'm not gonna settle down lo muntu ina lo unless yena aze atshengise ukubana ke like alamfazi so this guy manje yena uthi yena he wants to get me pregnant ngesaba uba pregnant unless yena azangitshele yes he's more than twice my age is somebody who is 46 but into khona ngiyamthanda and ngiyafuna usettle down like but the problem with we sleep in hotels and this apartment ekhanya engana ihlala umuntu this apartment is in Bulawayo corner so do you know the guy his number plate is fakela phana in papa so into khona yebo utoma 2000 but mina me better 2000 but the one thing I can tell you that I satisfy the men seem to be weak but I work him so hard and then like separa I dumped my boyfriend for him. My boyfriend, when I'm nothing a lot, but I love him. His name is Vesta. That name, I suspect this name because I'm busy. I'm not my power, but I'm busy so. Yeah, I'm going to go. Hey, 2000. Yeah, nyakuzo. Angazi, dana. What you want to interact? You want to settle down a 46-year-old more than twice age, and what I'm saying is you are more powerful than him. Whether he would kibera logo uchoya, I don't know why. Kibera mtona kibera mnangwas logo to kibera uchoya. Kibera no kibera what asazo kya petangani. Mtera nchallenge ingoma. Please play me some old school. Ahlale time mothi nakezi bhowayo ngiyawudingela nale
eyakhona ukuthi ziyabhola izingoma wena nyazi uthi uthanda ingoma anye uthiwa oza thoko nxa ulayo. I think you meant this. Ingoma evela kuJoma Fela ayita 19 August yatshena 20 this year, but the 46-year-old man is driving you crazy. You want to settle down and have a family. What's a tour?
njani asikisa ngithi uthini hamba ngawuphinde uthini madoda awuzuthi uthini ngane